kući, ovi što su izumeli. To je sve antikristove crkve, đavolske. Narod idu, naročito mladci, i to od 9 časova, 10 ujutru dok ne može. Ujutru vrlitalo, nije ispavano, vuklo se cijelu noć tamo, skoro toga. I ona je kao pas na ulici. Tako je narod posrnut, tako je tužan, mučenik. Nema Boga, nema krsta, nema posta, nema molitve, nema ništa. I onda nismo Božji. Taj ne može da bude Božji. Jer nas molitva i post spaja s Boga. Ljubav prema Bogu. A niko ne može ni da se moli, ni da posti ako ne voli Boga. Ako voli Boga, on će svu strast svoju učiniti da lako posti, svi 4 posta, i sve sredi i petke. I onda je Bože, molitva ujutro uveče. Ali to danas nema. Svijet je ovladneo, ostale ništa s ništa. I zato ide, deca moja, katastrofa. Na ovaj ceo svijet. Idu ratovi, ide zemljotresi, negde poplave.